Povratna sprega iz pakla. Postoji podmukla smicalica mozga koja može potpuno da te zablesavi, ako joj to dozvoliš. Reci mi, zvuči li ti ovo poznato? Usplahiriš se ponekad zbog sukoba s nekim. Ta usplahirenost te onesposobi. Pa počneš da se pitaš zbog čega si tako usplahiren. Sad se usplahiriš zbog toga što si usplahiren. O ne, dvostruko usplahiren. Sad si usplahiren zbog usplahirenosti, što izaziva još usplahirenosti. Brzo, gde je taj viski? Ili recimo da imaš problem sa besom. Pošiziš zbog najgluplje, najništavije sitnice, a nemaš predstave zbog čega. Činjenica da tako brzo pošiziš počinje da te izluđuje još više. Zatim, u svom sitničavom gnevu, shvatiš da si zbog stalnog besa, plitka i zla osoba. I to ti je mrsko. Mrziš to toliko da se razbesniš na sebe. Pogledaj se sad. Besan si na sebe što besniš jer si besan. Jebi se zidu, evo ti pesnica. Ili se sve vreme toliko brineš da uradiš ono što treba da te zabrine koliko se brineš. Ili osjećaš grižu savesti zbog svake greške koju napraviš, a onda počne da te grize savest zbog savesti koju osjećaš. Ili se rastužiš i usamljen si tako često da se osjećaš još tužnije i usamljenije samo kad pomisliš na to. Dobrodošli u povratnu spregu iz pakla. Sva je prilika da ste se tamo našli više puta. Možda ste upravo sada tamo. Zaboga, sve vreme stvaram povratnu spregu. Kakav sam gubitnik što to radim. Treba da prestanem. O Bože, baš osjećam da sam gubitnik zbog toga što sebe nazivam gubitnikom. Treba da prestanem sebe da nazivam gubitnikom. Ma zajebi, opet to radim. Vidiš, gubitnik sam. Smiri se, prijatelju. Verovao ti ili ne, to je deo lepote toga što smo ljudska bića. Pre svega, vrlo mali broj životinja na svetu ima sposobnost logičkog razmišljanja, ali mi ljudi uživamo u luksuzu da možemo da mislimo o svojim mislima. Tako ja mogu da mislim o gledanju klipova Miley Cyrus na YouTube-u, a onda odmah pomislim kakav sam ja to psihopata zbog toga što želim da gledam klipove Miley Cyrusu na YouTube-u. Čudo svesnosti. Evo problema. Naše savremeno društvo je preko čuda potrošačke kulture i društvenih medija u stilu hej, vidi kako je moj život bolji od tvog. Odgajalo čitavu generaciju ljudi koji veruju da ta negativna iskustva, usplahirenost, strah, griža savesti i sva ostala nimalo nisu u redu. Mislim, kad pogledaš odziv na svom Facebooku, svi se tamo provode dobro do besvesti. Vidi, 8 njih se venčalo ove nedelje, a neka 16-godišnjakinja na televiziji dobila je Ferrari za rođendan. Drugi klinac je upravo zaradio $2 milijarde jer je smislio aplikaciju koja ti, kad ostaneš bez toalet papira, automatski isporuči novi. U međuvremenu ti se zakucao kod kuće i koncem čistiš zube mački. Prosto nemaš kut nego da priznaš kako ti je život čak i truliji nego što si mislio. Povratna sprega iz pakla počela je da se graniči sa epidemijom i mnoge od nas dovodi do preteranog stresa, preterane neurotičnosti i preteranog samoprezira. U svoje doba, naš teka bi se osjećao kao govno i pomislio Bog te vidio, danas se stvarno osjećam kao obična balega. Opet, valjda je takav život, nego da ja zdenem ono seno. A sada? Sada kad se osjećate kao govno, makar na 5 minuta, zatrpa vas 350 slika potpuno srećnih jebeno fenomenalnih života, tako da je nemoguće da ne osjetite kako s vama nešto nije u redu. Ovaj posljednji deo nam stvara nevolje. Osjećamo se loše zato što se osjećamo loše. Grize nas savest zbog griži savesti. Razbesnimo se zato što smo besni. Usplahirimo se zato što smo usplahireni. Šta to nije u redu sa mnom? Eto zašto je od suštinskog značaja da vas zabole za sve. Eto zašto će to spasti svet. A spašće ga ako prihvatimo da je svet potpuno sjeban i da je to u redu, zato što je oduvek bilo tako i uvek će biti tako. Time što vas zabole zato što se osjećate loše, prekidate povratnu spregu iz pakla. Sebi kažete, osjećam se kao govno, ali koga zabole za to? A onda, kao da ste posuti čarobnim vilinskim prahom tipa, zabole me,
Prestanete da mrzite sebe zato što se osjećate tako loše. George Orwell je rekao da je potrebna stalna borba kako bi čovjek vidio ono što mu je pred nosom. E pa, rješenje za naš stres i usplahiranost je tu pred našim nosom, ali ne primećujemo ga jer smo prezauzeti gledanjem pornića i reklama za sprave za trbušnjake koje ne donose rezultate i pitamo se zašto i sami ne krešemo neku seksi plavušu i nemamo zategnute stomačne mišiće. Na internetu se šalimo sa nedaćama ljudi koji žive u razvijenim zemljama, ali zaista smo postali žrtve vlastitog uspjeha. Zdravstveni problemi povezani sa stresom, anksiozni poremećaj i slučajevi depresije vrtoglavo su porasli u posljednje 3 godine uprkos činjenici da svi imaju televizor sa ravnim ekranom i mogućnost da im se na kuću dostavi bakaluk. Naša kriza više nije materijalna. Ona je egzistencijalna. Ona je duhovna. Imamo tako mnogo jebenih predmeta i tako mnogo mogućnosti da čak i ne znamo na šta više da se ložimo. Stoga što postoji neizmjerna količina onoga što sad možemo da vidimo ili saznamo, postoji i neizmjeran broj načina da otkrijemo čemu nismo dorasli, u čemu nismo dovoljno dobri, kako sve nije tako sjajno kako bi moglo biti, a to nas razdire iznutra. Jer evo, šta je pogrešno sa onim sranjem tipa kako biti srećan, koje se 8 miliona puta šeruje na Facebooku posljednjih nekoliko godina? Evo onog što niko ne shvata u vezi sa svim tim govnima. Želja za pozitivnim iskustvom sama po sebi jeste negativno iskustvo, a začudo prihvatanje negativnog vlastitog iskustva samo po sebi jeste pozitivno iskustvo. Ovo je potpuno sjebavanje mozga. Zato ću vas pustiti da na minut razmrsite mozak i možda pročitate još jednom. Želja za pozitivnim iskustvom jeste negativno iskustvo. Prihvatanje negativnog iskustva jeste pozitivno iskustvo. To je ono što je filozof Alan Watts obično nazivao obratni zakon. Zamisao da što više težite tome da se osjećate bolje, sve ste manje zadovoljni jer činjenica da nečemu težite samo podvlači činjenicu da vam to čemu težite zapravo nedostaje. Što beznadežnije želite da budete bogati, osjećate se siromašnije i bezvrednije, bez obzira na to koliko zaista zarađujete. Što beznadežnije želite da budete seksi i poželjni, sebe vidite sve ružnim, bez obzira na vaš fizički izgled. Što beznadežnije želite da budete srećni i voljeni, postajete sve usamljeniji i uplašeniji, bez obzira na to ko vas okružuje. Što više želite da budete duhovno procvećeni i dok se trudite to da postignete, postajete sve sebičniji i plići. To je kao kad sam jednom naletao na acid i imao utisak da je kuća, što duže idem ka njoj, sve dalje od mene. Tačno, upravo sam upotrebio svoje halucinacije pod dejstvom LSD-a, kako bih izveo filozofski zaključak o sreći. Zabole me. Kao što reče onaj izuzetni filozof Albert Camus, a sasvim sam ubeđen da tad nije bio na LSD-u, nikad nećeš biti srećan ako uporno tragaš za onim od čega se sreća sastoji. Nikad nećeš živjeti ako tražiš značenje života. Ili da to kažemo jednostavnije, ne trudi se. Znam šta ćeš sad reći. Mark, od ovoga mi se krute bradavice, ali šta je s onim besnim autom za koji štedim? Šta je s telom kao stvorenim za plažu zbog kog se izgladnjujem? Na kraju krajeva, koliko sam novca dao za onu spravu za trbušnjake? Šta je s velikom kućom na jezeru o kojoj sanjam? Ako me sad zabole za sve to, pa onda nikad ništa neću postići. To ne želim da mi se dogodi, zar ne? Izuzetno mi je drago što si to pitao. Jeste li ikad primetili da ste ponekad, kad u nečemu manje brinete, upravo u tome bolji? Obratite pažnju na to kako se često događa da neko ko najmanje ulaže u postizanje nečega zapravo uspeva u tome. Obratite pažnju na to kako ponekad kad vas zabole za sve, izgleda kao da upravo sve stane na svoje mesto. Šta je to? Upravo je s razlogom u obratnom zakonu zanimljivo ono što se zove obratno. To što nas zabole ima suprotno dejstvo. Ukoliko ganjanje pozitivnog zaista jeste negativno, onda ganjanje negativnog dovodi do pozitivnog. Bol koji ganjate u teretani za posljedicu ima sveukupno bolje zdravlje i energiju. Promašaji u poslu vode do boljeg razumijevanja onog što je potrebno da bi on bio uspešan.
Otvoren stav prema vlastitim nesigurnostima paradoksalno vas čini samouverenijim i harizmatičnim od ostalih. Bol iskrenog suočavanja stvara najveće poverenje i poštovanje u vašim vezama. Patnja u strahovima i strepnjama dopušta vam da izgradite hrabrost i istrajnost. Zaista bih ovako mogao u nedogled, ali shvatili ste šta hoću da kažem. Sve što je vredno truda u životu postiže se prevazilaženjem negativnih iskustava koja uz taj trud idu. Svaki pokušaj da se izbegne ono negativno, da se zaobiđe ili odbaci ili učutka, samo dovodi do suprotnog efekta. Izbegavanje borbe jeste borba. Poricanje poraza jeste poraz. Skrivanje onog što je sramno samo po sebi jeste vid sramote. Bol je neodvojiva nit životnog tkiva, pa ne samo da je nemoguće izvući je odatle, već je to i destruktivno. Pokušaje da se ona izvuče dovode do paranja svega ostalog. Trudeći se da izbegnete bol, pridajete previše značaja bolu. Nasuprot tome, ako vam uspe da vas zabole za bol, postanete nezaustavljivi. U životu sam se ozbiljno ložio na mnogo toga. S druge strane, često sam bio i u fazonu da me zabole, a upravo to je imalo značaja. Moguće je da znate nekog koji je u nekom trenutku bio u fazonu da ga baš zabole i onda je uspio da postigne zaprepašćujuće podvige. Možda je bilo trenutaka u vašem životu kad ste i sami bili u fazonu da vas baš zabole, pa ste zablistali neobičajno jako. Što se mene tiče, to što sam napustio posao u financijama posle samo 6 nedelja kako bih pokrenuo posao preko interneta, prilično visoko se rangira u mojoj vlastitoj dvorani slave onih koje zabole. Isto je i s tim što sam rešila da prodam sve što imam i preselim se u Južnu Ameriku. Jesam li patio zbog toga i ložio se? Nikako. Jednostavno sam to uradio. Ti trenuci kad vas zabole predstavljaju trenutke koje vas najviše određuju. Velike promjene u karijeri, spontana odluka da napustite koledž i pridružite se rock bendu, rešenost da konačno šutnete onog grebatora od dečka kog ste previše puta uhvatili kako nosi vaše hulahopke. Reći, zabole me, znači gledati u oči najstrašnijim i najtežim životnim izazovima i preduzeti nešto. Premda to kad vas zabole može izgledati jednostavno na površini, pod haubom je sasvim druga vreća burita. Ni sam ne znam šta ova rečenica znači, ali zabole me. Vreća burita zvuči fenomenalno, pa neka ostane. Većina nas se muči kroz život jer nije baš da nas zabole u situacijama kad treba da nas zabole. Nije baš da nas zabole što nam je nepristojni radnik na benzinskoj pumpi dao kusur u sitnišu. Ne možemo tek tako da kažemo da nas zabole kad se otkaže televizijska emisija koju volimo. Nije da nas zabole kad se kolege na poslu i ne potrude da se raspitaju o našem fenomenalnom vikendu. U međuvremenu, na kreditnim karticama nam je minus, sopstveni pas nas mrzi, naš naslednik u kupatilu šmrče met, a mi ipak šizimo zbog sitniša iz serije Svi vole Raymonda. Gledajte, ovako to ide. Jednog dana ćete umreti. Znam da je to sasvim očigledno, ali samo sam htio da vas podsjetim u slučaju da ste zaboravili. Vi i svi koje znate uskoro ćete umreti, a u kratkom vremenskom intervalu od sada do tada imate ograničen broj puta kad ozbiljno možete da se ložite na nešto. Zapravo, vrlo mali broj puta. Zato, ako se uporno palite zbog svega i svakog, bez svesne misli ili izbora, pa onda ćete najebati. Postoji suptilna umetnost životnog stava. Zabole me. Iako vam pojam može zvučati smešno, a ja vam mogu zvučati kao serator, ovdje vam pričam o tome da je od suštinskog značaja da shvatite kako da se usred sredite i delotvorno odredite prioritete u razmišljanju. Kako da odredite i odaberete šta vam je važno, a šta nije, na osnovu fino izbrušenih ličnih vrednosti. To je neverovatno teško. Da bi se to postiglo, potrebni su vežba i disciplina čitavog života. Uz to ćete redovno omašivati. Ipak je to možda najvrednija borba koju u životu možete da vodite. Možda je to jedina borba u nečijem životu. Stoga, što ćete, kad se mnogo ložite, kad se ložite zbog svakoga i svega živog, osjetiti kako uporno imate pravo da se osjećate ugodno i srećno u svakom trenutku, kako bi sve trebalo da bude upravo onako kako vi želite da bude.
To je bolesno. To će vas pojesti žive. Svaku nedaću ćete vidjeti kao nepravdu, svaki izazov kao promašaj, svaku nepriliku kao ličnu uvredu, svako neslaganje kao izdaju. Bićete osuđeni na svoj sitni pakao veličine lobanje, koji gori od osjećanja povlačenosti i hvalisanja, koji se vrti u krug oko vaše sasvim lične povratne sprege iz pakla. Stalno u pokretu, a nikad nikud da stigne.